što je za zemlju najbitnije, pomagali na svaki način, a najveća pomoć je bila sreća koju su narodi donosili razočarani recenzijom igre protiv Turske. Teritorija začeo se Štinićev glas. Kako se to veselje okončati Poljska, Stareće. Tad su nisu pitali da li sam htio centrirati, gađati ili pa htio sam centrirati, prešla je prek noge i ušla je tamo i 1-0, super. Ja, ili 2-1, ne znam se ko je bio. Na 2-1. To je bilo za 2-1, da oni su izjednačili, prvi je dao Stanić gol, je tako, na svjetskom prvenstvu, ona akcija, ne znam, Štimac, puknuli mu stativu, pa se vratilo, pa da, točno. I onda je na 2-1. Ma dobro, sigurno utakmica ta Jamajka je bila bitna zato što je prva utakmica i onda ti se to, znaš kako počneš, onda tak nekak i to ide dalje. Sad sigurno da nisi osvojio ta 3 boda ili da nisi pobjedio, da sigurno bi bilo sasvim drugačije onda poslije toga igrati protiv Japana i protiv Argentine. Jel? Znači to je sve bila prva uvijek najbitnija. Jel? Ta Jamajka nije bila tako ni loša čim je došla na svjetsko prvenstvo, znači nije loša reprezentacija. Ali mislim da smo bili puno bolji i kvalitetniji od njih.